Ćao svima, danas ćemo da igramo Samp na Ultimate Gamingu. Danas ćemo da radimo lokacije. Prvo je na banku. Luka, ajde pomognem da se razvučiš i da ideš. Idemo na banku. Vidi koliko je sati, ajde. Ček, igramo. Kupila sam ti Maju. Kupila sam svima. Idemo do banke. Da. Kupi ruka. Vidi, kratki. Dobro je. Već je malo koji to krivi. There's a 1091 in progress in Chinatown. Sad idemo GPS. Došlo je ovo toplo vreme. Ja gdje se ne vidiš kod nas. Sad radimo na GPS. Sad na bolnicu idemo. Evo ga, to je bolnica. GPS idemo 3. Salon auta. Evo ga. To je tu blizu. Ja trebamo se razumno u bolnici. To je tu. Ok, stigo sam GPS. 1021 near Fallen Tree. GPS sad idemo na enter se kupuju bicikli. To je ovdje. Evo ga, da, tu se kupuju bicikli. Da, evo ovdje. Stop. Onda GPS. Onda idemo na mjesto gdje se kupuju vozila. Kupuju vozila. A to je tu blizu. Ovdje. Sad idemo ovdje. Valjda. Dobro. Do salon plovila. To je after. We got a 1037 in El Castillo del Diablo. Look serious. GPS, do GPS, sad idemo do GPS, do policije. Tamo stignemo do policije. Srpske vlasti odgovaraju za posljednice. Sad stignemo do policije, brzo ćemo. Onda ovdje. Evo onda ovdje. I sad samo da stigne do policije. Sad ovdje. Zato što je Hašim Tači pod okružnim sudom u Prištini 90. godina u odsustvu osuđen na 10 godina zatvora zbog terorizma. Da, ovdje. Onda, evo, stigli smo do policije. Српски издржни органи. Централа Интерпола је скопирала
uz obrazloženje da je reč o najvišim avonskim funkcionerima. Međutim, ona je u Srbiji na snazi, tako da... I ova je policija. Stigao sam GPS do policije. Sad idemo do prodaje salona motora. Evo, tu smo blizu. Tu smo blizu. Ok, evo. To. Idemo kolodvora. Do Los Santos kolodvora. I evo, stigli smo. Las Venturas. Idemo pa kolodvora u Venturas, molim. Evo brzo. Series 1087 in Rock Shores. Repeat, 1087 in Rock Shores. Šta ćemo mi to stići? Onda idemo ovdje. Onda ovdje. Šta ću mi tu stići lepo? Znači to je Las Venturas kolodvor. I onda mi... Evo, sad ćemo brzo stići. Da, nisam stavio pojas. Da, sad ćemo brzo to da stignemo. Evo nas, samo da ne traže pasoš. Nema, odlično. Onda ovdje. Ubrzo ću valjda stići. Onda ovdje. Onda ovdje. Do kolodvora. To Las Venturas kolodvora. To je tu. GPS. I pošto smo već u Las Venturasu, možemo GPS do vijećnice. I'm fucking dying out here. Give me some help already. Onda... shut up with your moaning. Da. Onda do vijećnice takve opštine. Idemo ovdje, evo, stigli smo. Evo, to je tu, stigli smo. Ovo je opština, ja mislim. Onda GPS. Uradili smo banku, bolnicu, salon, bicikl, plovila, policiju,
motora i kolodvor. Sad radi kolodvor i lovu jednicu, došamo San Fierro kolodvor i opštinu, GPS je GPS 13. Los Santos is in trouble. Sad idemo. Sad idemo San Fierro. Ako uspemo, uspećemo. We need a squad car and ambulance over in Palomino Creek right now. Now! Relax, asshole. People die every day. Well, fuck you! Samo nađemo San Fierro kolodvor. Sad idemo brzo. Tako još samo brzo ćemo, trebali bi stići. Evo. We got a 10-7 in Pershing Square. Don't worry too much about it. Ovdje. Onda ćemo morati ovdje. Izvinite, ali mala maka. Sad ovdje. Da bi brzo stigli. Da. There's a 10:53 in East Beach. Sad idemo San Fierro. There's a 10:45 in Vajem Denver. brzo stići. Nisam sad. Još 11 i 20. Pa znam. Evo brzo ću obećam. Pa ne mogu ti obećam. Ajme, nastavi se. Ne mogu da nastavim. Iduš ja ću da se pali. Ali evo ja ću gasiti kad završim. Nećeš ti glasiti, znam. Hoću. Ne, ja čekam da se pali. O, sad ovdje idemo. Sad opet idemo. We got a 10:57 in Gadsden. We got a district dispute in West Kings. Evo, uskoro bi trebali stići. Ja mislim da. Evo ga, to je to. Evo ga. Sad moramo ovdje. Tamo ruku. We got a 10:71 in the Hunter Court area. Is anyone nearby? Trigli. Evo ga, samo uspemo. Uspemo i moramo naći nekog. Uspjeli sam, da sam uspjela, jesam, uspjela sam. There's a 10:53 in Glasam Ventura su. We got reports of serious gang Evo, activity in to je Jefferson. taj kolodvor. Konačno smo stigli. Yes, off. Yes, sad u GPS 13. Da se da, ovo je ipak opština, a sad idemo na
kolodvor. There's a 1075 somewhere near East Ay, Main man, Airport. kolodvor. 1075, repeat, 1075. Sad idem, sad već. Brzo. Bukvalno. Mene. To je kolodvor. Sad će. 1, 2 uradi, 3, 4 urađeno, 5, 6 urađeno, 7, 8 urađeno, 9 urađeno. 1021 near Fallen Tree. Nije, još 3 stvari. Ok, brzo ću. Dobro, Nemam da učiš. neću. Samo ću igramo sada. Da. Ne. To s opštinom. Da se... 1037 on Verona Beach. Lend me an ambulance. Snimam, sad je Eastern ovo. Bay Airport. 1075. To. Drpava. Sad idem. Čekaj, Sad ćemo brzo. Evo, brzo ćemo. We got a 1047 in Juniper Hill. We got some sort of incident in Missionary Hill. 1045 in progress. a te ne stigaš igricu ili snimati? A snimam kako igram igricu. Evo, ma, brzo. Sad samo 2. In downtown San Fierro. Ko zove? We got some kind of 1018 in Temple. Šta je rekao? Okej. Evo, moram da ugasim, sad ću. Obećavam, samo budi tu. Okej, evo. Sad, Ština. Evo sad. Da, opštine ćemo. Brzo. Dva. 1021 near East Bay Airport. Čula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad će. Evo, mama, trudim se što pre. Stižemo. Opština. Evo, još samo imamo 2 stvari. Pa ne traje dugo. To je 15. Sad do aerodroma. Is report of a 1037 in Los Flores. We need a fire truck and an ambulance. Copy, controller. We're on it.
Sada idemo do aerodroma. Da. Molim. Evo mama. Stigli smo i do aerodroma. I još samo auto. 10:15 in Bayside. And then we're entering St. Kings right now. GPS 16. I do auto. Kole. To je tu, to je autoškola. To je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!